usap sa advantage yanan sa karatan kasam patungan way patungan upcoming remarks man patungan ko diyan ko sa lakadan o lugar Honorable Sheldon T. Ned, Chairman ng Dililing Delegation ng State Legislature on forward. Senator David Manuel, Officer of Congress at large, Congressman Dion Ed, Cabinet Division Taman Sina, Sina Burma, Honorable Sina Lawrence,
kaunan kampayan muni o administration FSF government. Mesa pangalaw ulian President Plata and William Ongnan sa Parliamentary Academy. Ongi Kabinet Bombay, Honorable Marcelo Peterson. Ongi Sanggapong Labalab, Honorable Nelson Joseph. Bombay State Supreme Court. Ongi Honorable Q.E. Alfred, Sanggapong Labalab, Matalanim Municipal Government. Gilman Badrawan Ongi, Senator Stanley Edse, William Yangan Senator Yemen, Labin Wabar, Senator Nathan Philip, or Vice Speaker Nixon Soram, Mewegi Kasandian Kauno, Pisaletalayo, Yang Paten. Onki Speaker and Menenities of Honorable Winsor John, Onki Vice Speaker Honorable Masawa Silvanus, Onki Floor Leader Achan Abraham, Onki Menenities of Susta, On Pinit Proportionate Cases, or Sapil Mamal Warangan. Men Badrawan Onki Kawan Pin Somas Pediantan Koras. Men Padrawan Onki Wow Tororong Tonway Unsak and Wayne Matalani. Aitungal Sakaratan Wow Toror Onkit Rorokwit Menririt or Menenpetokan Men Patraban Puramay on Patel Sakan Patel Katia dan Sepuset. Kapel William Inauguration Committee Wegi Keton wasala pala bispa na market wen matulmi isunan ken onan ken sabul mumay ketto makat kiyan tay lekin makitpat ruwasan pasa na wen matulmi o ketti waon wasara wayan aja kapeng wegi pataton may lapalap kuliah penaramasakan na FSF o Bombay State Government di Patrawan Sakaratan na ito Sakaratan wow kapeng ang nandilap kaunokot o tonway wegi puweta raban kupur mewa sansal mo try ranwat o try pangkontak Lepin patako tapadagan iralaw di sa puno, iritudik silisag silu, emasan. Aramas kulusus, peran rapat, peran kot. Apkot, makin kajian kosaneti, imla khusus. Congratulations on Madam Gadar, untuk kesalahan ko o penentian sa khusus akapkan. Kapang ang lupiti, and pin kayo. Tuan Momotson o Silabe and Momotson Catholic and St. Augustine o Trovacoras. Sangnan Nabukat, Iban Patrawan, Pawa sa Lablabis pa, Menem Katatapadan. Winin ko kusanet Kaysak o Luka, Burgoros, Ong Sapil Matray, Kasarawiyan. May Kap, may Kaysak, and government and when matali kumay ket padu dan kasarawi ran erer bukanaan korupsi kalangan Senator Ned ang sukset yayan kayu kasangwan kay bandagyanan kasarawiyan puko kayu kay bandagyanan kasarawiyan Israel
menintia sa sustakapkan burma kaitan kasar wa kauda dan rai sustakapkan ukte ba katengan rai menintia sa palu katuan duka sungguh munda banakan poin materi ini. Aisawat terbangat yang nak aulan dan kata dapat wei bangkat jawan duka soal kamu dapat yang win don ni the Honorable Nelson Joseph.
Nelen oku o ujung o kakek anak bangsa yang kusinakan o kusunat kamu buin nakan bangsa yang kusinakan buin konti o kusunat kamu yang buin konti dan mana buin nakan kawasan yang kesulitan tentang tempat-tempat yang Indonesia. Fokus ini harus tentang tempat yang Indonesia. Mana-mana yang macam ini. Orang kongki, orang goroki, uya-uya, ujiak, kotor-kotoran, dan macam ini. Dan apalagi kemudian sunat akan observkan dengan tato muy ni so tubo. Disitu kan tahu tu bawa. Oni kata yang tinggal, orang cuma beli jangan terkatakan. Kita mengerti menggunakan masakan dan buat masalah ini. Bapa yang tak buat harus menikah mau, oyejas mau, dan cor buat masalah ini. Atau menukut dan saya kiamat. Kalangan kamu o iman patrón pagi main menentisam main program patrón dan low ni right chorus secara berawal iman patrón pagi kita one Vivian Chine we are Sonkaway and UCCB and we are low. Isbao Ragazzi Lolo Seban Padawan Kawa Umay Samat Port at Sobe Tikalanga Irma Kat nan Malar Nalang Wasay Ilele Mungkin katin kay rong Sapun martelay sampaw may ang aking kid aramas. Irmagatin kapkatar lang samba kung autaparagan koros niyargatin masante asang koros miya. Apuegi aramas eno kesampal tan kubrar penir kacirikan kita nasian puele o katkiyong sapulmar esngagin mau mepenir kelew sapulman puirailan kakaon apa-apa ni kakairata o papayagi sapulmar kapaganda. Yedet sapulmar at sungal iskaw nan markian muin matalani sapulmar isanangan nan kini leban mar menin kadar labalap at sungal warak menin dia isap o sapulmar son kadeteka Patroganer dan kuburan ispau when we are son kadete nintuan
Israel ako, meningadar o menintiyay samkan. Arkatin kakubraya, John Wayne, orang Israel ta Israel. Israel patungan kau kita wang kami ya. Israel ban kolokol. O kapayata. Kusun na chorus. Dan kanta ka kabarabat. Tulbay. O matalin. Main court labla. Rangkadin kuburay raya. O kadin kasamo. Eman raya. Kong nan kuko. Kesempat waun o saraukan. Rangkadin kuburay raya. Nintuan arkadin kuburay. Sapul mar. Oron. O etuan putak riaman. Iran Wiyala, Samaro Lakala. Iran Wiyala, Samaro Lakala. Kawai Kinral, Kamaray Ligin Kumak Iran. Saborimar, Labin Saitali. O Iran. O Iran Kap. Marainki. O Kapayat. You know what? May right we are moving or more Sapul Mar song at this. Kapayata Sapul Mar Pogoni so what? The Lang Kapay cannot count. What sound of song of our Jesus Christ. Amen. Kailangan magkakulang patuloy. Ang sukses mo sa iyang sumagay kasambuan. Ipatawan wala ng program, ipatawan inacro actress. Ipansang menugatar na balak ang madrining. Nan sa karatawat, patawan iyang sawat o siya namagan, patawan ya teman pasanti yang we teman kita benar-benar presiden ini mohon tentang ya patawan terkasih tang we bang ada yang apa tu apa tentang apa ini gitu we mau siapa terus kasamu mana ngetar dapat materi ini. Ituan serta musik lagu alat kami berada. Ini dalam sampai kot mejalan, kot hias, kot Sarawak, kot Saudara. Patuan kait majene dilat. Ponorosun kala pasal bela bistau namar genuin matlin ini. Ipatuan segera kupur monsaf, rakatil dap tengting, dap kupuron pukun syawat ranut. Pagkupuramawal po tiyas ang katintipuan po kung siya watranot. Etmal serta nawalang pangkupuran siya natin anuing matinig. Mga pangkupuran mo sa flapen mo. Ikan matinig namin kaniyay. Pilpatuan mo ang gil. Lukan lang siyon. Kroni detaw. Etmal waw turol pitokat. Wasay sukay sa nagpiliyang patupan kubod. Itman mo ito ka laban wain matinim chorus na yang musyata na bisyang musyata sa ngalawap led dota. Ipatawan tarki sa kartan mawat buka ususta o ititakan chorus ng government silo nagkayayasta melan ranwat it development mawiyawiyap ang President in Neveset Secretary and Finance Administration Mrs. Sina and Lawrence. Patungan mo negeri sama tayo na wait one day. Pero negeri iray uliapan diplomatic corps kan yang terawat melel uliapan ng pastor sa US
Ambassador sang China. O pilpuligi sa kartan mawat usustati taken meles speaker in Congress ma syuti yang patro ay kipenwan ki Congressman Honorable David W. Panuelo o tinya Honorable Congressman Tion Chineri pilwan ko ulia betalkan dan pun legislature on ki speaker and many sa punayo on ki speaker and many sa place of what Tamaki yang memanage sa kapan. O ituan mo bito ko yang ay local chief kan to ulia paralkan na yang matapan kubur. O bilang lagi ulia ben mayor ng Korea town na first lady ulia to kalangan kami first lady. Ituan mo bito ko chief justice and Polby Supreme Court, chief justice and Matilini Municipal Court. Bilwang ko tigan kan Sankawat and UCCP ng Polby. Bilwang ko president ng MCM. O ituan mo orang ma orang tuan mo Yusuf sa alokap lendot pa. Kayo mo sa o rangot. Ekonomi yang ulian tinay ay tuan po metemen at tuan serikan o pwede na Yusuf. O uya tuan saratan kapinglap o kapinglatak pan kukulan nilap sa matang po niyas. Bila tuan saratan kapinglap pan kukulan sa labis tao. Isunankan o tuan mo Yusuf. Kue kelik-kelik kabar-kabar na kaunu koto kue ketiongnya. Kuyan kakka o apa-apa di kue nan kuan men keterlap-lap. Nanirada isombar yesya tayo sangan dan parki topi kue sakwayo o paniti nan par yakit yesya riyaw. Makaunu kot pangketun kubra. Kuyan kakka misalnya etwan chan kono metaptaran. Etwan kabin may inilda po meletak nariya long kubur karas. Mautungnya o mausiata magnanaw. Yang lagi kan tapi saya telah temis palarkan. Kubur dulu koper-koper baik ko. Elayang iuya kayu man ketelap-lap dan uin matlani. Kopil kayu man chief magistrate dan uin pi punapun. Nakayu waring dan kawan kakela kakusunet te chief executive officer dan uin matlani kopil dan uin pun pi nisyo. Essential menandaran dan sore wat main ko. Ipatawan apali ko uikan apa-apa ni tu way gon mani keterablat ipatawan pator te dicuitor kalak tenan mar kislimen isanan kan limen speaker mani te sab limen o sunggo pun dapat onamen kalangan kau no court kalangan mo sa ko o pil kalangan way user o kupur diklik kapara porpot elata patapat kesempatan ay tamal maur o pil nan way matli mo sa Baiklah, mau kembali ke suatu kakuran doti. Kerja implement kembali dia suatu maksud. Oyangnya itu masakan misi kosakan kuburan kasoran pan kuburan masyarakat pista. Itu masakan misi kosakan pan kuburan way. Oypem misi pekasai, mepak toto, aiso toto. Metuan kuan kubur, wananan way suatu dan suatu kaitan la kuburan paras. Ipakai kemarin dia lap kubur, okatin mangki yang ini. Pagkaano kot and pagkatin makong. Kasi no, ako niyan kakulan di kitkan na sansal mo malgramo to, ya tumal sakatan kabilap kan kukurin kaano kot o way usap. Kaya kikubur kalangan, matugay ko dyan na nisusan rapan kubur, mawiyawin no pempisat payo pariya kikisa kisuho. Ituon masansal siyang rin, na uyayak sa matay, masa din ko sa mga kalangan ng kaunakot o kalangan ng way usap. Pero mo siya, o way yet dito, sa patuwan niya ratuan kawalan ko ranot o sa unang patak sa toto. Pero yung mesa kakita pankak sansal pankubur o iraltikan menan mo ikap ta mo ikaisakwat kita ilutan na nana en totong manaman en pungkota. Yung manaman en pulisan o paitan ngaramas o ngaramas kuwit ngaramas. Yang ini perak dan kubur, o sawasan kubur. Dan kau cuma tertotongkan, naban yau dan muiwat puan kau kuita dan kau kere. Hari ini kalau bawa cima karata, iman bagai dan mai ulia bekan dan kongres, ulia bekan dan legislator kejadian sawas benar. O kosannya ini tengah-tengah mesuatu bagai pada lewat ramai, kemai dari apa lihat, mabuk bagai suatu waitom yang siman betul-betul.
The suit was signed at Kamanaman government and Wayne Maternity. Ipagin tayo sa was pinutong at tapasan duwat. O kakailan ka, payigit na kayo karani aramas. O kit na kayo, wawagi, apal, kapal, o ananan duptikan, tepil na niyaw kausan na. Itay na namin, and pasalatin ito. Kanina, o sa kama, uyagan na tayo pagin o apali ko bring way. O tayo ang pinapalitan mas kapal, mo na tayo pang pinapali, tayo sa wasyata ananagan. Pero yung kumain, iyan ay kariyang yun hindi sa kumain. Iman kataman din kumain, may totoo kila pa kayo, may way, ininitiwo kila, o ananan tayo na palitan ng tapin way kapot. Kaya yun protect sa kahit sa matay pasan. Sa matay pasan, bakit ramo sumpal sige sa tayo. O wasa tuto ng pasan na mapunong, o ananan yun ang huktak, buwan ka para din mamaw, o makabagit ang nanwaywit. Iman pagin ko sa kanan pasan mo, dia baru yawin. Kita lihat katanya di misalnya hotel term, dan mani kita lapala. Koi rala kami menpisangan mani kita lapala menit rentak pisangala. Koi masuk, ika kurukul power dan soal dimensi dan soal rupiah. Kerja ye project dan parti sekat the cognitive planting. Esensial mengangas pampuran ialah teknologi oleh kabai. Alliance laut untuk ini total mesoj supplement teknologi alliance laut dan wujud. Kerja perangkat solar ni terpaulat pada kali laut ni kan remala o solar wall. Imen bagi redmile energy supply. Thailand yang ada dengan priority tetap project yang buat di sekarang. Hotel patuan dan talangan sang dan munian project kan. Hotel kak tapi kita project buat dan partai buat. Ipan patuan yang itu macam panggulan kerana state guarantee. Pan bagi rangkap bagi tu sang FSM guarantee supplement. Dan muni buat sang dan muni kan. FSM guarantee apa lagi buat di sekarang dan FSM buat. Jika malam bagi Tigan Lawrence apa lagi. Paliwat dan poin bunbi, poin tuan pek kandidat panggulan Tigan yang jauh pada. Kasi ia isawa sa aluminium recycling program. Aluminium recycling program mai ko, uya program kesampal meanane en kamawala o kalawla nanuin matini. Karena po itu program mo na government and pulpi o wain matini mapapali, mauya lensen tong simpani ni tutungan. Mesoto tumalangi lensen nanuin matini, pilangagi nan pulpi. Ipatawa ng pagpagyaw sa kanyang kasi, pagkatalays na walikit kuwan ka kamawala o kalawtala recycling center na patapulangan. Pagpaparanwat dito na ipatawan, papasang sikon mo yung isang kagnawin kunbit o director ng state guarantee. Iran ka kamanayang yung warehouse yaw, nagsabi tatawag karawat pulangan kuwan ka kamawala o kakalawtala. Iman pagi, pagpaparan kagnawin kunbit. Karena nanti plastik botol dan kakyang aluminium recycling wood. Ikamailan masuk karan plastik botol dan kakyan yang huya. Xenolation na recycling program. Imen bagi sawas dan congressman ko. Paayso may imot pan imsa sila. Anak kan contoh tak hutan pan niya perangkat full time operation and center wood. Program wood esosya kapayata wain matini. Apabila kaya tunwi college, o bisangan takin iyas college, sangat siri, lagi rai na sekolah dia potkan. Na isang pun season baru, ni asam recycling program, uyang bon Christmas, miya peneni nali tidak telah sedikit. Peneni total nali tidak sedikit, patut tak telah isipil mes. Main ko program itu ini kesampaian, kit absibuk yang uyang kapai, ontai aramas. Kira kapayo yang kamakai o Kalimantan punal lap waljengkan. Kita kasih mengakitin turis orang wain mati yang hutan pang kedai la pwede nan matol awaya World Heritage Site na isamba. Ni alanan wikot front wedding ceremony o kamawalan o parking lot from Kapui Waterfall and yaw. Sa matay lala waljengkan altik mo turis kantin bawat ini samin o ananin makalagay o bilingan.
Iman tuan ki aso maksud ko yan pata government. Sakang kita pang monsop o bilong way ranwat. The government and way matlim solar kat kalapun kaya bulpen tuan nanda o yang agi altingkan. Hima karata sa utanana na sawas and kubur and monsop and kakatin pa o sawas and kaunin kuy o somasakan malang tukak ruwasit tatawot and kakuyawan na namal-tumal dugtigan. Iman tuan ki aso maksud ko yan puran kalipat. Pagpagayo may patalanan kang President na Besel o Congressman ko may pagpagay talang yanin ang kakalata misin and matsal o kasdi. Tipso kat panalata o sinuway panpatiyang lugtikan o sangkan o kamagalata o nalap o alisipkan o ang kakwita. Ipilman tuman niya sa umakses o yung kakuran kapayo matman pagpag. Meron o muliapan President ang kakatawanan President o bilang lagi senator ko. Alusupin sampa ayo, alusupot may patulat saman may taikatan di alusupin sampa. Di alpotat may turiskan tatawag ram koras o nanmata. Alpotat sininiraran medal o yak kapal law o ang ray turiskan. O bilang ramas koras maging sila po na alpotat niraran katapat. Betuat ngay o aron magkakatilinin. Ran ko at kaksansan mawasalap-lapis tao sa market o nisilap saman. O kat-kat yan nandat, nanlimang nandat ulangas. Mulik pa miya, may sakanakan na nalpotet, may karya mo sa wagat yung ipata. Imin pagi, muliang President o Senator ko, melaw, Robert, kapwelkan alpotet o mo sa kontak sa kaya na mo. Kaya misa kaya, nanpara kayo, may patalaro. Miya, visible study yung may uyaw nanpunpi, mali nang wain magkalilim. Mesong rob ma project ang yata kanan quick show konon o kakan uyawatan ang punpi tapi nanuin matali. Na rob tapi sebagai studio kata-kata me punpi ka yata kanan quick sang WhatsApp. Mesong kabinet dan market kan quick product o quick trailer dan market kan. Quick kau ya tip show tatau o tip show meron kesempat melelio dan punpi quick siap. Kau nak kanan quick ranut Elalak talang yesek silu patutan yang telah sedisip one wewe. Na ropo-ropo kasalatan memang project work panguyatan kanan quick. Yat pan walisap kagnetian dan project work di talang wala-wala. Iman pagi uliapakan ng Congress, uliapakan ng Punpi Legislature, o uliapakan kesampalakan magkak yang sawasata project work itay sawas po na o yung po na apalita po ang kakwait. Kahit tekin na nanuwi matalin. Napikap ng Punpi sa pipanihin patawag kapang. Kaya bisa ka ng main ko, imen pata, way rano to uya sa matay kaping lab kung uliapakan ng Congress. Uliapakan ng Punpi Legislature, Valid President, o kapna pwede project kan, o tatawag kesampalakan, magkumailkin kapapali ng wayward. Mayangapi, patakatan, alkap, alisop, o pismentan, alap, o alisop kan. Yang aku yautan priest, Opil appointment school, kalian rusun ma, opil kalian tantara meleleh, o napak entunwe. Imentuan niya sa umaksip ko yung kak sa karagi way ranot. Menan may kap, may kaysa buwat. Iban nanti yung niwanay kap koros. O yung kap palakalate, opil pito siya wite, ito malmang, lalapat meleleh. O porsiyo kong kon sa wasi ananin school. Kalian rusun ma, opil kalian apapali, o napak o meleleh entunwe. Kaya sa kalang tawloy. Imen ulian tingay o meninsiya sa pakat meron government in way magilinim. O uya at magkapilap ang friend mo sa isanantin. Ikan tangkali nakalakapan chorus. O tuwan mo yung siya pwede arkatin mo liyan kasarawat. O amayang patipan kubur may linin kapayata o kalangan ng kasarawat rang. Kaping turol pagkaka Congressman Manuelo, Congressman Tion Chinet, Speaker o John Maniti sa Katuwakap o private business kan government agencies kan o chorus mo yang sawas kita jete may kapayta sa matay kasaraw wad sangat ran sarawyo o pinalito ran kapin pinito ko isang babong lakalap kikan ko o pilwan parang ko may patuwan ng kitir at kauna o kasaraw ran wad Media yang sa family o kusod na kaunukod ang katiniyang yung nanakopat. Ito yung magmay katinilay ng lang. Ito mga kapinturo, pan kubred lugal ng
ison o sumas karos na lipti kayo. Kuya kiyamal ang o kasamo kasarawat o na lipti kayo rami. Kapintoro pitoke slepen mumutsion St. Augustine, Tigan Martin, Tigan Lawrence, ismenkan o saulang karos kuya kiyamal kasamo o kasunitir kasarawat sa bilang ng General Sarawat. Iper may kapit si tatamon sila ng kodiyas na iskutang kapangyarihan mga nakapot, hinakapot. Metriu kila appointment kasarawat yang aku reputasi sini na paling kasarawat pun. Ina karate mentuan yang semua setiap kapuya cuma cerita kapilam. Oh, Mr. Stewart Tenias, Chairman of Nomination Committee, Mr. Albert Augustine, Vice Chairman. Oh, yang makan paras, kita tahu laut menguatkan nanti. Meda yang kasarawat transkripsi ada di Puerto Rico. Kalau yang pramai o kailangan ng kupur korupsyon. Ngayon sa katawalak, may kagbagit ang may kaitsabot o patawatan pa ang kupur o mon po siya o tran. Ang report ang katindigan malkorisangit o banled asyon na tantakin. Pasanit, kailangan ng korupsyon. Kailangan ka muna ng katar. Nasa katayin program, kung ano ka kasaniti sa karadamiya, ay man patuman mo niyan di spaw, ukat katuwat, luka, umon suntraman, mga patwin ka.
ng sama trail program ng Ranwood. Ayan so magkayo kasambat. Umako na yan ay men patrawan Willianti side chorus nagpatpatutan kuburan mo sa lapan na pisbaw ulugayan mo sa lapan na pisbaw kung nang sabulugan tama kan padala ang sukses mo sa lapan sa bulugan kini. Kahit kuburan nila, wow man kuburan masalah lapis pau. Moisap, dengan mar, dekat nan kerjai, boleh di wawat, luka langsok, kerong latau ketindalo wasai sukses. Oh, siapa yang bisa merukan yang pada kubur? Koneng wawat dan bil patalang sa madai lobis lak William President Lioran maka sonada wawniki sa madai William Yard Large Senator Manuelo Siwali sonala Senator Ned Dewa William Peternim Kitri o bilwawat pulang sa matay Kaplan Winton Bay o Speaker Soto Patrok, the Vice Chairman in Ponti Delegation and Legislature or Sao Matrani o Senator Redse bilwawat naging son kong labalab in Winton Bay o patutiyang menketerlakalak iyang amoy William Local Chief Executive kan may sasal ban kubur kulon nga may kamaraman William o Wisonu Kupulmen Samaro Speaker and Minitian Sap and Ayo Ranwat o Bill Waunagi iyang ang speaker na yang patakan kubur men umong insan-insan o kumain koros sa pulungan so natatawang tunwe isak wawat pil punang dan pil puligi iral ka mapawali sa pumatay mumunso President dan MMCN ang Coronelto so ang kawait and UCCT o i-rights level mo mucho kan nagdala ng gitong nga yung minimin o yung kamerele sa matay poson ranawat katayin pataban kubur mingguan sakartaan kosong katayin katete o yang wauniki inaun tatang nintungan paitan kuburan way nagtal ketsangan lalenan sombongan sisam imet kubur and way na sansal elayang atal kap sansal pan kuburan merin kadar kamaning kawan karos tun way may usata merin kadar suwata masuk usata ibe sansal di pan kuburan ranwat patrola ranin kapat-kapat dahil bani upene ban kuburan iskaw kuburan nilang o kumal patawan mo ito warwat ninduan kubur and way ninduan inawan tatap kumal patawan na sakaratan menikatar mepung epil sayat kubur wasakay ew nagayo kasampal kubur ele riyaw de silu may ban talile kuway ranwat biragaw kumal sa tatawang kayo onon sa banin sa
matal nurun kusenet anana petepen yaw en uya irekosanti keyu kesembuanan amal cuman kian tato mal patawan rot tetekan o uya ben tatawat mal alaka waitong ni irai kamet kawadar tatawat nagdai jejas ka kan karyau way toto mien nang sangka ranut pegiatai cola UNESCO nan matole ildier irai men sawas wona badar sawas mal tatawat pene mal karene ungkan perangkap men sawas kitong kedai moni mal lewang obislap lewang kebenan win dondai buat treden tatawat ka dan dak piltong kedai o polver dak yawi nintuan dame inopemien siang pelikan dengan sawas kubur toto mia rano wat makona ngai sanjele we mere kumalkan ngai sanjel kan kubur daler amal tuan nong tato asal non toto buat to lama mir lawat kumalkan ya ke amal kebeluar o main ibasa amal tuan salam kan orang ada yang lebih kayu kalau kau kena dokta mal patrawan amal tuan formasan yang kelas mal patrawan baca kemarin iram dan kosapkan koros anak win matalan ini yang mal sudah pelata eu ko usap mal patpat lala o tem segala kubur piyaso magkaon ket lasang warang kau miet lere wagat yang lain epawa yang lain kumai tok penan kumai i kubur diskamat kerino kumai mal kan sa boleh kan mesasan kan kubur mal pagang men kadar anane pagang kumai mal sawas pene minimin pene Pundai FSM pengat masen to patoto kilang masani nutuan sabun minispa minimin yang ngelak yaitu gue pentato ayimet kubur langan oh I'm sorry our friends from the diplomatic corps on behalf of His Majesty I bring greetings to you and welcome to Matalani and thank you for your participation joining us this morning. Your presence here signifies that you will be bringing a lot of pride to Matalani. Thank you very much. Program and Ranwood, Associate Pakai, or even Padawan Bunyanti Committee, inauguration. Medan sana pernah isbau sapi sama saya tahu ranut oh luka korusian ya terban misalnya program rawat kompau terban yang kekungkorus men padon begitu saya korus yang ketat dan mereka yang biasa dia oh dodon betul itu sama saya program rawat macam buat orang tidak itu presiden MMC on the base of it.
imet pakai misakalan sa matlain kasarawin ranwat intuan mo ni mo sa waban katang tinagaway patrawan luka bunyanti sebab mo sa pusok mo baru siya yang kemarin ni Paula. Pananganan berkoros, iman bagi koros, berperutu sang abasa, komen, nasnak komen, noposifkan, kedai koros pangan perubahan umpur kalio, sabarkan saya program rambut, saya ingin cipta, saya rambut langan kali kalio, program koros pangan perubahan umpur kalio, iman bagi koros yang termuji, uparu di kalio. Sudah berkenalan pada karya Kalana. Go kita meron ka dyan. Hey! Smile. Okay. Congratulations.